se izlazi na najljepši dio. Osti, njoki veći od tvoje glave. Šta se ovdje uopće događa? Neće, čekamo tatu, tata se išla parkirat. Seoba naroda, idemo Oliver, di idemo? Na glupi trajekt. Na glupi trajekt. A di će nas trajekt odvest na? Na katamaran. Idemo na Hvar. Mi smo Dijana, Maja i Oliver i vodimo vas u jednu odličnu avanturu u Pitve iznad Jelse na Hvaru. Pa ostanite s nama. Opa! O! Upala ti je noga. Si preživija? Vidi. Ovako. Je. Ova je druga kuća. Ne znam, 2 su bazena. Čekaj, moramo to ispitati. Ja htjela reći kako je mir i tišina, ali mi smo došli. Žile, dobrodošao u moj video. Pokušala sam naći neko mirno mjesto da vam objasnim šta se ovdje uopće događa. Pa znači ovako. Moja 2 prijatelja uzeli su kuće u mjestu Pitve na Hvaru, obnovili ih i sada ih rentaju. Imaju 4 kuće, odnosno 3 su gotove, 1 se završava. Ali kaže Žile da ih može biti još. Šta je bilo? Ova prva kuća je idealna za mamu, tatu, djecu i dadilju. 3 sobe. Ova je pre-fancy. Ima svoj WC. Vasti, još jedna. The Master. Ne znam jesam li sve dobro povatala, ali mislim da ovaj s koje ja sada izlazim ima 3 sobe, 2 bračna, 1 sa razdvojenim krevetima, 3 WC-a. Ova je upravo rentana pa je nismo mogli vidjeti. Tu su 2 sobe. Kuća u kojoj smo mi smještani je 1 soba i 4. koja se gradi su 4 sobe, 4 WC-a, sauna, svašta nešto, ali ostavit ću vam link. Tako da tamo vam sigurno bolje piše nego što ja mogu objasniti. A ono što sam ja prvo primijetila je ovaj dvor. Malo ću vam i to pokazati. Idealno za vjenčanja. Idealno. Ili djevačke, momačke. Zabavu. Mi smo smješteni u jedinoj kući koja nema bazen, iako se nadaju da će jednog dana biti. Međutim, posudit ćemo drugu kuću da se malo okupamo. Tako da ako dolazite s ekipom možete isto napraviti. Znači, tu će jednog dana biti naš bazen, odnosno bazen naše kuće. Sada idemo u kuću A. Ovdje ima bazen. Da? Tadam!
sada ulazimo u mali tunel. Moramo čekati red. Sada ako ima neko s druge strane tunela prolazi, a onda ćemo iza toga proći mi. Ali ovo ti je tunel malo drukčiji od onih velikih tunela, sad ćeš vidjeti. Krećemo! Možda bi bilo dobro da malo upali svjetla. Vidi kakav je tunel, Oliver. A? Evo nas. A, evo tu. Ja išla na ovom. Ima još kupača. Oni se još prenemažu, a lipše je unutra nego vanka. Kaže Dijano, masivni pelješac u daljini. A ovdje, tu ispred nas je ščedro. Tu smo isto radili jedno vjenčanje. Isto jedni poznanici imaju konobu. Ajde tata! Odlazimo s plaže jer smo gladni, idemo naći nešto za pojest. A onda ćemo vidjeti dalje gdje ćemo se spustiti do Svete Nedjelje ako još bude sunca ili u Jelsu malo prođirati. Uglavnom, potraga za hranom je stvarna. Stavi njoj dvije. Meni dosta. A meni dva ta. Hvala. File sabljarke, šta si ti naručio? Ja sam naručio. To je moja. Po domaću. Meso, rastenka, fila s povrćem i pancetom. Naražniću od ružmarina. To je moja. A šta si ti naručio, oprosti? Šta si naručio? Njoke su. Njoke i sok. Izvadi ga da vidim koliki je. Osti, njoki veći od tvoje glave. Moj file ribe. Mrdi to. Dobar te. Dobar tek, hvala. Ne znam, ćemo uloviti zalazak. Iz Zavale smo došli u Svetu Nedjelju. Popiti jednu čašu vina. Aha, ne vidi se iza mene. Ovdje. Evo nas. Ali prije toga idemo probati vamo ulovi zalazak sunca sa jednog lipog mista ovdje u Svetoj Nedjelji. Oliver je škarta zalazak sunca. Tamo se vidi vis, div botica. Unutra se stavi, nije nego vino, unutra se stavi grožđe i onda se okreće i onda od toga se radi vino. Vidi koliko boca ovdje ima. Nemoj ih dirat, samo masu, samo ih gledaj. Vidi ovdje isto ima jedna velika bačvetina. Se da ovasti. Wow. A vidi gore, vidimo kafić. Inače kafić zatvara, ali oni su bili ljubazni pa su nas pustili barem da vidimo podrum. Došli smo nazad u smještaj. Dođi Oliver da ti pokaže nešto. Tu nam je soba. A ovdje, iza ovih vrata, se izlazi
na najljepši dio. Dvor Pitve. Ali tu nam je terasa. Da, to nam je terasa i za ležati sunčace. Gore se vide misto i crkva. A ja ću se odjaviti za večeras. To je to od nas. Idemo se spremati za spavanje. Dvor Pitve po mom guštu.